Pozdrav svima i dobrodošli u jednu podcast epizodu u kojoj sam odlučila ugostiti, ja bih rekla, dva primjera mogućeg. Naime, odlučila sam zapravo nakon što sam održala trening izazovi i lekcije na putu do poduzetničke slobode, za kojim je zapravo i bio cilj poticanje jednog zdravog i balansiranog poduzetništva, da onda ugostim nekoliko svojih klijentica, odnosno poduzetnijih, kako bismo kroz što više primjera vidjeli sve ono o čemu smo pričali na tom treningu, odnosno kako je zapravo moguće u različitim okolnostima ostvarivati velike ciljeve u balansu sa privatnim životom. Tako da su sa nama danas Ana i Barbara. Tako su mi nekako abecedno, pa ću vas tako i prozivati za sva pitanja. Ana i Barbara su dvije jako zanimljive klijentice koje su izuzetno strastvene u onome što rade, a zapravo se bave vrlo različitim stvarima. Tako da za početak bi voljela da nam se predstavite, može prvo Ana pa onda Barbara, tko ste vi i što radite? Pozdrav svima, ja sam Ana, vlasnica sam obrta Physio Kids, magistra fizioterapije, predavač na studiju fizioterapije i stvarno strastvena u onome što radim. Upisala sam fizioterapiju čisto iz razloga zato jer sam se vidjela u tome da pomažem nekome, a pogotovo djeci, i to je jedna moja ljubav. Ali poduzetništvo je došlo, pa ne bih rekla baš samo da sam oduvijek htjela imati svoje, možda ja sam nekad kad sam tek počela raditi, kad sam shvatila da i nemam baš neku slobodu, ali sam bila zapravo svjesna toga da moram negdje ispeći svoj zanat i naučiti vještinu fizioterapije. Ono što bi ja kratko dodala, iako ćemo kasnije puno više pričati o tome, a to je da zapravo tvoja stručnost, odnosno znanja koja si ti sakupila na različitim stručnim edukacijama je zaista nešto što je, ja bih rekla, na našem tržištu unikatno. Ti si mi sama rekla da zapravo potrebe za tvojom ekspertizom idu izvan granica Hrvatske i to je jedan zaista važan primjer koliko je bitno da onda pomagači koji imaju ta znanja, pogotovo za ciljnu grupu kojom se ti baviš, a voljela bi da nam kasnije malo više i o tome kažeš, koliko je važno da onda nekako se oboružaš i ovim poduzetničkim vještinama da šta više djece može doći do tvoje podrške. Ok, za sad toliko, kasnije ćemo ući dublje o tome. Barbara, možeš nam se ti predstaviti? Hvala Saro na pozivu. Ja sam Barbara, iako moram sad da se etiketiram tako u poslovnom smislu, onda ću reći da sam trenutno beauty business mentor, radim sa vlasnicama salona, pomažem im da poboljšaju svoju prodaju i marketing i kao rezultat toga svega da imaju nekako ljepši i zadovoljniji život. To mi je nekako najdraže kad čujem da su uspjele kad su poboljšale prodaju i marketing na društvenim mrežama. Htjela sam reći, to ima još puno uloga, jel? Mama, supruga, neko ko jako voli život, neko ko je strastven u svemu što radi, tako da, ali evo neka bude ovo sada, pošto smo u nekom poduzetničkom, sad trenutno poduzetničkoj temi. I slažem se i voljela bi zapravo da malo kasnije popričamo i više o tim okolnostima, šta si ti sve osim što si poduzetnica, ali moram ti reći kad si rekla pomažem svojim klijenticama da one imaju bolji, zadovoljniji život, ispunjeniji i tako dalje. Ja mislim da ti zapravo jako puno pomažeš nama koji smo klijenti tvojih klijenata. Odnosno ja znam koliko je meni ljepša i ugodnija usluga i samim time i ugodnije to vrijeme koje provedem u salonu kada netko zna kako se pruža usluga i koliko zapravo je tu detalja važno, ili s druge strane kad negdje dođem kao da sam došla nešto odraditi. To definitivno nije nama potreba, nego želja da odemo u neki salon, na neki tretman i onda nije svejedno kako ćemo se tu osjećati, tako da moja zahvala za to što ti radiš jer znam koliko je sa druge strane klijentice onda puno ljepše iskustvo. Ok, zapravo ste kratko već i ušla u tu temu. Ono što bi ja voljela je da sad ispričate koje su zapravo neke vaše životne okolnosti i poslovne okolnosti sa kojima ste se vi susretale prije nego što ste odlučile ući u program poduzetnija, odnosno da malo više vidimo zapravo kako izgledala vaša svakodnevica tad. Ana, kod tebe nešto što mi je jako karakteristično je zapravo prilično izazovna ciljna grupa sa kojom ti radiš, tako da bih voljela da malo više zapravo ispričaš o tome. Zapravo moja ciljna grupa i cijelo
cijeli moj rad je temeljen na djeci s poteškoćama. Znači, to su djeca sa cerebralnom paralizom, djeca koja su imala moždani udar, možda u nekoj najranijoj dobi još u trudnoći, ili koja su ostala bez kisika za vrijeme poroda ili netom nakon poroda, djeca koja su doživjela nekakve traume glave ili kraljeznice, na primjer u prometnim nesrećama, ali isto tako radim i sa bebama koje su neurorizične, visoki ili niski neurorizik, i zapravo to je nešto što najviše volim raditi, da sam u nekoj ranoj intervenciji. Naravno, ti ljudi nisu izabrali kao ići u kozmetički salon, doći kod mene i općenito kod fizioterapeuta ili nekog pomagača, i mislim da stvarno je jako zahtjevno njih sve hendlat u svemu tome, i mislim da je tu jako bitno da sam ja dobro i da mogu uopće njima pomoći, jer to je najbitnije. Zapravo mi zato je bilo interesantno spojiti vas dvije, jer radite vrlo različite stvari, ali ono što je ključno je da radite to strastveno i da imate misiju koja vas dovoljno podržava i motivira da ustrajete unatoč različitim izazovima. Kod tebe vidimo već koji su neki izazovi, kod Barbare su neki sasvim drugi, doći ćemo i do njih. I spomenula si tu jednu jako važnu stvar, a to je koliko je važno da ti kao pomagač toj djeci budeš dobro. Ja ne mogu dovoljno naglasiti koliko je za stručnjaka poput tebe taj dio važan, da su tvoje baterije pune da bi ti onda mogla davati toj djeci, i ne samo djeci, nego zapravo i roditeljima te djece, jer nije svejedno niti kako ćeš ti s njima u kontaktu pristupiti, a ako su tvoje baterije prazne, onda znamo da u jednom trenutku jednostavno nećeš imati kapacitet za iznijeti sve to. Voljela bi da nam zapravo čak malo i proširiš taj dio, pošto znam da kad si mi u prijavnici nabrajala koje si sve edukacije prošla, gdje si se sve educirala i tako dalje, ja sam samo stala i kao koliko sam zahvalna da imam priliku raditi sa nekim tko ovoliko zna i ko je ovoliko profiliran za tu specifičnu jednu ciljnu grupu, a s druge strane željan i otvoren prema tome da nauči kako da onda i uspostavi balans kod sebe da bude dobro, ali i optimizira poslovanje da zaista dopre do većeg broja ljudi, jer nažalost koliko znam tvoja struka je prilično nedovoljna za tržište koje postoji, tako da znam da ideš i često u Beograd pružati svoju podršku, tako da ajde da nam malo onda daš i taj kontekst. Pa zapravo, evo prvo kad si spomenula Beograd, ne radim tamo i ne pružam podršku tamo, nego sam imala često djecu, zapravo najviše dok sam prije još radila u jednoj poliklinici, s cijelog Balkana, ali i iz Europe. Najviše je to bilo djece zapravo iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije čak, ali i naših ljudi koji su, na primjer, u Švedskoj ili negdje u skandinavskim zemljama. Zapravo sam najmanje radila sa djecom iz Zagreba i područja gdje sada radim, ali sam se educirala, boba terapeut sam već 7 godina, u edukaciji za Vojta terapeuta, imam još malo do kraja te edukacije, još jednu u planu, stručnu, koja je sad bi trebala biti negdje isto u proljeće da krenem s tim, ali jako puno zapravo radim i na psihoterapiji kako bi mogla pomoć i roditeljima, zapravo najviše su to mame, ali cijeloj obitelji, podrška cijeloj obitelji sam, zato jer to nisu lagane dijagnoze i uglavnom su to dijagnoze za cijeli život. Ono što me zanima je koji su bili neki tvoji izazovi ili ciljevi zbog kojih si ti odlučila onda krenuti u poduzetniju? Pa zapravo ja sam vapila za slobodom. Meni je, jako volim putovat, volim kreirati svoje vrijeme. Od uvijek sam zapravo voljela i planirati svoje vrijeme, ali sam bila ograničena. Prošle godine sam u ovo vrijeme bila u Americi 2 mjeseca na jednoj klinici. Specifično nakon jednog operativnog zahvata rehabilitaciju sam imala priliku vidjeti tamo i zapravo ja sam bila odsutna sa svog posla 2 mjeseca
i meni se tu probudila, ja sam tu znala da ću ja dati otkaz. Zato jer, ali sam si dala do kraja godine, kao od nove godine da ja ću promijeniti posao. Nisam mislila čak odmah da ću otvoriti svoje, ali meni je užasno teško pao taj povratak na posao. Kao prvo zato jer sam bila tad na godišnjem i znala sam da u ljetu će to biti jako malo godišnjeg i do kraja godine i da neću moći više niti putovati, niti to nije bilo jednostavna opcija za mene. I kad sam se vratila, započela sam sa tečajem jednim i nakon toga su mi pristizale ponude za posao. Mhm. I zapravo sam tu shvatila koliko uopće ima potrebe za Bobat Vojta terapeutom i odlučila, tu sam si dala malo vremena i odlučila zapravo da zašto bi ja išla raditi za nekoga ako ima toliko posla, nego ću raditi za sebe. Paralelno sam imala jako puno upita koje nisam mogla odrađivati i zapravo mi je bilo žao da me ljudi zovu za terapiju, a da ja nemam ih niti gdje staviti, niti sam mogla tad raditi tako. Tako da sam ja odlučila otići na godišnji, u 7. mjesecu dala otkaz i otići na godišnji i razmisliti još malo šta ću, kako ću i odlučila otvoriti svoj obrt i početi raditi u Zagrebu. Ono što se ja sjećam je da kad si ti upisivala, kad si zapravo prijavnicu ispunjavala, da je tvoj dan izgledao tako da si ti išla, više se ne mogu sjetiti, pošto je to bilo davno, da li si ti još tad bila neko vrijeme na poslu ili ne, ali ono što definitivno znam je da si cijelo popodne putovala od klijenta do klijenta. I ja se sjećam da kad sam pročitala koje si sve edukacije završila i kakav si stručnjak u tome što radiš, i koliko je malo ljudi koji to rade baš sa tom ciljnom grupom, da sam razmišljala koliko nema smisla da ti kao takav stručnjak gubiš vrijeme na prijevoz. Jer dok ti dođeš od jednog klijenta do drugog, ti si mogla trećeg klijenta zapravo primiti i napraviti terapiju koja mu je prijeko potrebna. I točno se sjećam tog svog žara kojeg sam osjetila, ja želim ovoj curi pomoći, znači ovo nema smisla da ona radi, jer zaista je, mislim, za svakog je šteta da troši vrijeme u prijevozu, naravno, ali kada postoji tako malo stručnjaka iz tog područja i kad ti imaš ta specifična znanja, onda je važno da ti je cijeli dan, cijela svakodnevica, apsolutno svaki dio tvog dana i tvog života toliko optimiziran da ti vrijeme koje posvećuješ poslu onda zaista posvetiš direktnom radu sa klijentima, a ne prijevozu, gužvi, semaforima i tako dalje. I tu si rekla još jednu jako važnu stvar koju bi ja podcrtala, jer sam sigurna da se puno ljudi u tome prepoznaje, a to je s jedne strane jako voliš to što radiš, imaš veliku strast prema tome, veliku ljubav prema toj djeci kojoj je potrebna tvoja pomoć, i s druge strane bilo mi je puno, bilo mi je previše i nisam htjela se vratiti na takav oblik rada. I tu mi je važno naglasiti taj dio, dakle, nije to ja sam samo htjela putovati i ništa ne raditi, nego hoću vidjeti smisao u tome što radim. Ne želim toliko vremena trošiti na putovanje, odbijati klijente i s druge strane biti strošena na kraju tog dana. Tako da mi je tu jako drago da si prepoznala koliko zapravo potreba postoji, ali jednostavno način na koji si ti do tad i razmišljala i imala vještine i funkcionirala nije mogu iznijeti tu neku tvoju viziju da zaista postaneš poduzetnica i na taj način podržavaš svoje klijente. Da. Mislim, ja nisam nikad mislila da ću otkaz i sad meni je dosta, ja ne želim to raditi. Ja sam znala da ja to želim raditi, ali ne na taj način više. I onda sam imala neki plan da ću ja tako, mislim, u Zagrebu, mislila sam kao malo ću ja prvo vidjeti kako tržište uopće diše, to jest koja je potreba za mnom. I meni je zapravo, ja sam cijeli 8. mjesec bila na godišnjem, to jest odlučila sam se resetirati i kad sam se vratila, to je samo krenulo. Znači, toliko brzo, bez reklame i dan danas radim. Znači, nemam nikakav, niti još uvijek društvene mreže, ništa. Radila sam samo isključivo na preporuku. I ja sam zapravo imala sam stvarno strah, jer kad sam i počela ljudima govoriti da ću dati otkaz i da sam dala otkaz, ajme, pa sad kad misliš da ćeš za sebe raditi, misliš da je to lakše i da ne trebaš raditi. Ja sam govorila, ne, ja znam da ću ja raditi, pogotovo
nije mi uopće problem raditi, ali ću raditi kad ja želim i koliko ja želim i to je meni bilo najbitnije. I zapravo meni je odmah u 9. mjesecu kad sam ja krenula raditi, to se zahuktalo ono jako, da sam ja sama sebe iznenadila jer nisam se nikome javila. Ljudi su jednostavno čuli da sam otišla iz poliklinike gdje sam radila i krenuli mi se javljati i zapravo preporukom dolazi do mene od drugih roditelja. Tako je, i ja opet imam potrebu jednu stvar naglasiti, a to je tu tvoju stručnost. Znači, mi možemo imati super vještine, super mindset, super znanje, super sve, ali ako nam nedostaje ovog nekog stručnog znanja, opet nećemo dobiti taj kumulativni rezultat uspjeha u poduzetništvu. Tako da je tu jako važno prvenstveno da jesmo stručni u onome čime se bavimo, a onda s druge strane i da savladamo mindset i vještine koji će nam pomoći da onda tu stručnost iskoristimo na maksimalno najbolji mogući način i za naše klijente i za nas i naš život. I meni je jako važno tu istaknuti koliko se veselim tvom centru kojeg otvaraš i koliko je zapravo velika stvar to da ćeš ti imati bazu u koju klijenti dolaze, a ne više da ti zapravo juriš od jednog do drugog. Tako da baš jako sretna. Da, to je nešto na čemu trenutno radim jer ja sam mislila da ću ja tako raditi neko vrijeme jer ono, di bi ja sad otvarala, mislim ja sam dala otkaz 30 godina. I mislila sam to je prerano još uopće da ja krenem sama. Uvijek sam razmišljala to je negdje tamo, nekad ću ja to. Ne, ja sam sama sebe tu odgodila u startu da to nije, mislim, inač prostor i to je stvarno obaveza neka druga i ja ne bi to još, ne bi se zapravo suočila s tim i ja mislim da sam radila možda nekih mjesec dana i shvatila da to neće imati ovako smisla, da jako puno vremena gubim i u prometu, da sam iscrpljena od toga uopće da ulazim u nečiju kuću i nije to samo mama i dijete, nego je to cijeli jedan ansambl koji radi sa mnom i zapravo sam ja jako brzo shvatila da želim naći prostor i krenula tražiti prostor. Prostor sam našla, zapravo je prostor našao mene brzo u 10. mjesecu već negdje. Kad sam otpustila i prestala tražiti prostor. Tako je, kad mi postavimo namjeru, stvari se poslože i to je vrlo jasno, ali moraš imati jasnu namjeru i jasan fokus šta je to šta želim, koji je to cilj i onda će se put nekako posložiti, ali je bitno da znamo šta, jer ne može nam se posložiti kad ne znamo šta želimo da se posloži. Da, mislim ja sam mislila da ja želim nešto jako malo, 30 kvadrata, 40 maksimalno, u skladu da to bude nešto što ja mogu plaćati najam. Mislim, mene su svi odgovarali uopće da idem u to jer sam prije 2 godine digla stambeni kredit i ti imaš sad i kredit, di ćeš ti sama u to i još sad je poslovni prostor i onda sam uzela prostor od 120 kvadrata. To je najbolje od svega. Puta 5. Da, i došla. Znam da sam došla na jednu poduzetniju, sad ja sam našla prostor, ali taj prostor ima 120 kvadrata, što znači da ja nisam u tom trenu, ali od tog momenta mene samo krenulo, mogla bi ovo. Ja sam zapravo od poduzetnije skužila kako slušati svoje idealne klijente, šta oni traže, šta oni trebaju i tu se samo zahuktalo i danas. Mislim, danas imam i druge obaveze, nije to samo fizioterapija koju ja radim, to su i arhitektica i majstori, naučila sam svašta drugo raditi mimo fizioterapije za koju nikad nisam bila educirana od računovodstva, sve što treba jedna poduzetnica, ali sam naučila i delegirati i ne radim to ništa sama. Jako puno toga sam prebacila i otvorenje prostora na jednu djevojku, marketing na drugu koja će raditi. Mislim da sam stvarno se tu rasteretila i nemam, prostor se otvara za mjesec dana i nemam uopće neki stres oko toga. I zapravo si rekla puno stvari važnih koje mi je važno da se malo osvrnemo. Prvo, nemojte slušati svoju okolinu, osim ako je ta okolina, ako ste se okružili toliko
ambicioznim, uspješnim ljudima koji stvarno postižu rezultate koje vi želite, jer će ti ljudi iz najbolje namjere jednostavno vas sabotirati. I druga stvar, kada mi iskoračimo, kao što si ti iskoračila sa 30 kvadrata na 120 kvadrata, onda se jednostavno, to je takav quantum leap da onda i uspjeh mora jednostavno narasti. Jer ne možemo mi ostati na malim brojkama, na sitno igrat, a očekivati neki veliki iskorak. Ja se točno sjećam da je meni poslovanje skaliralo i ja sam tad još prodavala samopouzdanju koja je koštala prvo 63 eura, pa je nešto raslo do 197. 197 je bila moja najskuplja usluga. Ja sam u tom trenutku dala sav novac koji sam tad imala na računu, to je bilo oko $22,000 i uplatila edukaciju. I tad je moj posao skalirao. Znači nije skalirao tako što sam se ja igrala na sitno i u sigurnom, nego tako što sam iskoračila u full nepoznato, u full neugodno, u full novo, kao što si ti u ovaj veliki prostor. Vratit ćemo se, Ana, na tebe. Hvala ti puno, baš si puno konkretnih stvari rekla i posebno moram ovo istaknuti koliko mi je drago da si delegirala i da iako si sad poduzetnica i moraš znati puno toga i neke stvari vezano za računovodstvo, knjigovodstvo i to vezano za prostor, najam, s druge strane koliko je važno, ok, znam neke osnove, znam što mi treba, ali znam i kako i gdje onda to delegirati. Barbara, kod tebe je priča drugačija u smislu da su kod tebe zapravo okolnosti unutar kojih si odlučila ući u poduzetniju bile prilično, ja bih rekla, nesavršene. Iako ljudi često vole vjerovati da vi polaznice programa koje ste uspjele upisati, da ste vi imale posložene okolnosti i podršku i dovoljno vremena i dovoljno novaca i apsolutno sve drugo što smatraju da je njima nekako nedostatak zbog kojeg ne upisuju program. Ono što ja znam je da ti živiš u Njemačkoj, dakle prilično daleko od svoje obitelji, od svog nekog primarnog okruženja, da imaš maleno dijete i da si uz sve to zapravo htjela podići svoj posao na neku višu razinu, pa bi voljela da nam sad ti malo ispričaš detaljnije te okolnosti iz svoje perspektive. Hvala, Saro. Da, ja imam dijete od sad će 2,5 godine. Kad sam se tebi javila, imao je 2 godine. I ja nekako volim reći da dijelim nekako svoj život do Todora i poslije Todora. Inače sam u poduzetništvu 5 godina. Prije 5 godina sam napravila taj čuveni korak, dala otkaz i rekla ja mogu više, ja ovo više ne želim. Isto kao što kaže i Ana, podrška, jedino sam imala podršku svojih roditelja, ali na način sine radi što smatraš da trebaš i mi se ne razumijemo i to i to. Wow. Ali, da, zaista, wow, sad kad pogledam unazad, wow. Ali okoline tada trenutačno, tadašnje, nisam imala podršku i znam, Ana, koliko je to izazovno, tako da ti čestitam na tome i uvijek kad čujem druge žene koje su prošle slično, ja uvijek kažem čestitam, one mi kažu zašto mi čestitaš, pa što si to uspjela, znam šta je to. Koliko je to velika jačina zapravo, pokazuješ svoju jačinu kad to uspiješ, ali ja sam prije 5 godina ušla u poduzetništvo, međutim do sina je moj mozak bio totalno drugačiji i sve mi je bilo drugačije. Kad sam se porodila sam bila naravno primorana kao majka da zaustavim svoj posao. I tada sam nekako izgubila svoju autentičnost. Tada mi se krenulo dešavati da sam gubila samu sebe, iako sam postala majka, gledam u to malo dijete koje voliš više nego išta, ne znam šta te snašlo, ali sam počela da se gubim na način da sam cijeli svoj život okrenula njemu, a ja sam nekako jako volim svoj posao, strastvena sam u radu sa ljudima, jako volim da drugi imaju rezultat. Ali nisam znala kako više da nastavim radeći ono što sam radila prije, jer okolnosti su bile tako da sam došla kod muža da živim u Berlinu, ovdje nemam nikoga svoga, nemam bukvalno ni, tako reći, ni prijatelja, nikoga da mi ga pričuva malo, a nisam se mogla osloniti na mamu koja je dolazila rijetko, ne mogla ni ona da dolazi stalno. Tako da sam jedno vrijeme bila, kad se to dorodio, zaustavila sve, prije toga sam radila kurseve, online kurseve za beauty edukacije i zaustavila sam sve ko što ti, Ana, kažeš, mjesec dana. Ja sam to bila nekoliko mjeseci dok mi je mali bio, baš mali, dok je dojio
I onda sam nekako, duša mi je vapila da se vratim nazad. Nisam bila dobro zato što nisam radila ništa, sve sam podredila njemu, a imala sam čvrsto uvjerenje da jedna mama mora tako. Jer je moja mama svoj život podredila nama i baš sam bila tu, ne znam kako bi to opisala, ali nije bila laka situacija, zaista. I onda sam nekako krenula da svoje znanje dijelim besplatno u jednoj Facebook grupi gdje sam klijenticama koje su kod mene prije završavale kurseve, gdje sam dijelila besplatno kao znanje kako da dođu do klijenata. Iako ja nisam to imala nikako definirano šta je to prodaje, nisam mogla da u teoriji da im prenesem, ja sam to imala nekakvu sebi uređenost, dobro sam prodavala, da, ljudi su mi nekako s lakoćom kupovali i to sam počela da radim dok mi Todor bio baš mali, besplatno, i nekako se rodila ta ideja da uđem da napravim svoj program gdje ću ženama koje, tada su to bile početnice, u beauty industriji, gdje ću njima da pomažem da dođu do klijenata i da ne odustaju od svojih snova. Jer sam vidjela kako sam se ja osjećala kad sam se porodila i kad sam nekako odustala od toga što želim. Bilo mi tako teško, ali momente kad sam se odlučila kao ne, ovo nisam ja ću se vratiti, idem nešto novo da radim, idem da se prilagodim sada situaciji koju imam. Ja sam nekako ponovo doživjela i prodisala i baš sam Saro na našem meetupu, kad smo imali onu situaciju, kad smo vadile slikice, imali sam situaciju da smo morali da izvadimo sliku, da izaberemo sliku svoje prethodne godine. Ja sam izabrala sliku ptice, jer se u prošloj godini zaista meni to dogodilo da sam ponovo se vratila sebi, bez obzira što sam majka jednog dječaka koji još uvijek mene najviše treba. Nekako sam uspjela da poletim i da opet osluškujem taj svoj zov duše i da odlučim da radim sa tim ženama, da im pomognem da poboljšaju taj svoj posao. A tebi, da, i to sam htjela reći zašto sam to počela da pričam, i meni je, ja jesam u poduzetništvu 5 godina, ali ja nekako svoje poduzetništvo gledam unazad 1.5 dana. Tad sam se vratila sebi, tad sam krenula da upoznajem sebe i svoje potrebe, i tad sam prekinula da slušam šta drugi misle da ja trebam i šta bi ja trebala na osnovu onoga što sam do sada radila, nego sam pitala samo sebe što ti želiš, ili vidiš da dijeliš to znanje besplatno, ili vidiš da goriš, da pomažeš, ili vidiš da lako dođeš do ljudi, ajde da to sada dijeliš dalje. I baš me volilo briga, da li je to ispravno, da li nije ispravno, samo sam išla i kao briga me, to je to što želim da radim. I onda mi u 1 dana baš nekako krenulo jako brzo ići posao, jako brzo, gdje se nisam snašla, nisam znala šta me je snašlo i nisam znala da je tolika velika potražnja za time što ja radim. I tebi kad sam se javila, sjećam se dobro da sam bila u rasulu od svega što mi se događalo. Vidjela sam da je velika potražnja, a ja nisam uspjela da u tom online svijetu, da nađem neko stabilno tlo, da me neko uputi malo, da se bolje organizujem, da bolje postavim te svoje neke prioritete, da znam kad je vrijeme za dijete, kad za muža. Ja sam do tebe, evo, do tvog programa bila zaista neko koji je, htjela sam sve. Imam ja energije za sve, ali sam se na kraju dana nekad osjećala tako iscrpljeno. I baš si mi trebala ti da mi samo daš taj mali neki da mi usmjeriš, ok, evo, tako posloži, tako napravi. I mislim, sigurno ćemo poslije još da pričamo. Ja sam napravila zaista ogromnu promjenu, ali prvenstveno mijenjajući sebe, ono kako se ja osjećam, i da sam nekako naučila sam u zadnjih 6 mjeseci, jer koliko je prošlo, sam baš naučila da stavljam, da i dalje osluškujem zov svoje duše, i da kad me uhvati to da ne znam više gdje udaram, znam sam baš tebi napisala u tom prvom upitniku, ja ne znam gdje udaram, i kad mi se to ponovo desi, sad sam naučila se vrlo brzo vratim sebi. Barbara, toliko si važnih stvari rekla da ja ne znam za šta da se prvo uhvatim. To je neka slovna tema u kojoj vjerujem da će se baš puno mama poduzetnica prepozna, da to je ovaj dio da
kada si postala majka te to naravno potpuno onako preuzelo, ali s druge strane se s vremenom opet javila i ova potreba, ali važno mi je i da ja iz odnosa sa sobom gradim i tu neku priču dalje, razvijam tu neku ambiciju, a ne da joj pustim da onako potpuno umre i da ja sam sad samo majka i to je to. Tako da i uvodno si rekla, ja jesam ovo, ja jesam poduzetnica, ali sam i puno toga još osim toga. I to nekako je zapravo cilj ovog podcasta i svih narednih koji će uslijediti, da zapravo vidimo na koji način možemo uskladiti te naše privatne prioritete i poslovne ambicije, jer je jako puno žena poput tebe koje zaista žele i jedno i drugo i žele biti i prisutne majke, ali i uspješne poduzetnice. Ono što me zanima je kako se sada kada tvoji rezultati su ogromni, vidljivi, vrlo opipljivi i tako dalje, zanimaju me kako je tvoj odnos sa Todorom sad, odnosno kako to utječe na vaše zajedničko vrijeme. Znam koliko često je mame strah, joj, on je još mali ili ona je još mala, sad mi trebam najviše vremena provoditi s njim ili s njom. Kako je taj tvoj poslovni rast utjecao na tvoje privatno vrijeme? Ja sam na tu temu baš osjetljiva što se Todora tiče. Sada, znaš da ja uvijek plačem, sada kad sam se nekako posložila, naravno da ja vjerujem da ću se ja poslagivati čitav život. Ako sam posložena, ja nađem još daj mi neku promjenu, da se još malo poslagujem, ja tražim promjene, tako da sad trenutno s Todorom, pa ja ne znam kako bi to pisala, ali sad tek uživam u majčinstvu. Ja sam uvijek brutalno iskrena, inače i sa ljudima s kojima radim, uvijek kažem iskreno, nikad ne glumim da sam neka savršena, daleko od savršene, jel? Ali sam opisivala majčinstvo kao teško, znaš. Ja sam ti majčinstvo vrlo često znala da opišem kao jebote i lijepo je, izvinjavam se, ja se snima. Lijepo je, ali je teško. I jeste teško, ali ja sam shvatila da je meni bilo teško, a to što su druge okolnosti meni bile teške. Nije mi bio težak odnos sa Todorom, apsolutno ne, nego su meni bile okolnosti teške, jer sam ja vrlo često znala da kao, traži mi ova klijentica, moram odmah da se javim, moram odmah. Pa sam sama sebi stvarala stres, ne s Todorom, nego sa drugim stvarima. Tako da, inače, moram sad ovo da kažem, dok ovo sad imamo, sam uzela slobodno od društvenih mreža, cure mi vode mreže i ja sam se odlučila se povučem zbog eventa koji imamo u nedjelju, da malo se očistim mentalno. I onda, Bože dragi, vidim koliko zapravo mi dozvoljavamo da i taj Instagram i neke banalne komunikacije koje vodimo s ljudima koji me prijaju, sve to utiče na moj odnos sa mojim djetetom. A nije moje dijete krivo, nego je krivo to što ja dozvolim da meni ulazak u taj Instagram, komunikacija s nekim koji mi ne prija, naruši moje taj neki moj subjektivni osjećaj bez svega sa mnom, pa ja se onda na to moje dijete, jer mi je on prvi tu do mene, pa reagiram kako ne bih trebala. Tako da sam ja, zahvaljujući svemu ovome što sam naučila dok je trajao ovaj naš program i ja i konstantno radim na sebi, tako da, ali dok sam s tobom u ovom programu sam baš shvatila to koliko zapravo nije majčinstvo teško, majčinstvo je predivno, teško je to kad mi ne znamo da se nosimo sa drugim stvarima, to je teško, a majčinstvo je predivno, tako da ja mogu da slobodno danas da kažem da je meni moj odnos sa Todorom nikad bolji i tek će da bude sve bolji i bolji. On mi je bio okidač promjene. Wow, predivno mi je ovo što si rekla i vrlo je važno jer ova težina o kojoj ti pričaš, vjerujem da je ta težina, znači naravno fizička i svaka druga težina apsolutno da postoji, ali mislim da je ova teškoća o kojoj si pričala zapravo najviše proizlazila iz toga što ti nisi živjela
ono svoje autentično i što ti nisi osjećala da zapravo živiš sebe i da koristiš svoj puni potencijal za kojim si imala potrebu. Jer postoje majke koje nemaju neke velike poslovne ambicije, koje su u redu samo s time što su, mislim samo pod navodnicima samo, s time što su uloga majke i za njih je to dovoljno. Postoje žene koje su ispunjene i zadovoljne u potpunosti s time što su majke i zaposlenice, odnosno rade negdje za nekoga. Ali problem je kada žena koja ima ambiciju da stvara veliko, da gradi karijeru, da ostvaruje različite ciljeve, a to ne radi zato što je njeno uvjerenje da sad samo mora biti majka, onda tu dolazi ona najgora težina. Jer sve tri ovdje koje jesmo na pozivu volimo to što radimo strastveno i radimo puno i posvećeno u smislu da smo jako tome predane, da smo onako konsistentni u tome i tako dalje, ali nam nije teško jer smo uskladile to sa sobom, jer smo uskladile način na koji radimo i misiju za koju živimo i na kojoj radimo sa onim što mi jesmo, što živimo. I to ovo što si, zapravo je Jana to rekla i ti, kad ste se uskladile sa time, onda se spomenula jedna i druga taj brzi rast. Brzi rast je došlo zato što vama to ide iz lakoće. Vi to jeste, vi se ne morate posebno truditi da budete to nešto. To je ono kad mene ljudi pitaju, pa kako ti tako puno sadržaja kreiraš, pa kako ti... Pa zato što je to nešto što ja živim. To je meni samo prepričavanje onoga što jest. Ja ne moram puno smišljati, razmišljati. To je nešto što je meni svakodnevica, što je stalno oko mene. I onda naravno da mogu puno toga producirati. Tako da mi je super kako ste jedna i druga zapravo spomenule taj brzi rast, koji je zapravo došao, vi ste možda što se poslovnih nekih lekcija tiče znali slične stvari i prije, ali sad kad se uskladile to sa sobom, onda su pravi rezultati mogli doći. Ono što me zanima još, a to je ta neka famozna tema kako ona sad odjednom zarađuje više, a radi manje i kako to sad odjednom sve skupa izgleda. Kod tebe je zaista poslovni i financijski rast vrlo vidljiv. Ono što me zanima je kako se to odrazilo na broj tvojih radnih sati, na vrijeme koje posvećuješ poslu i s druge strane vrijeme koje imaš za sebe, za sina, za muža, za putovanja, općenito nekako taj balans. Da li je tvoj poslovni rast značio nužno da se odričeš privatnog i da moraš raditi više ili obrnuto? Vidi ovo, ja sam rasla i prošle godine i prije programa sam imala taj rast, jer sam ja neko koji je do prije godinu i pol dana, ja ću reći otvoreno, zarađivala sam mjesečno 300 eura. Kad sam bila, se porodila, nisam apsolutno radila, ja bi nešto kao prodala usputno, ali meni je bilo mjesečno primanje 300 eura, tako da ja sam neko koji je napravio ogroman porast tih financija, jako, jako veliki u kratko vrijeme, ali kad sam ušla u poduzetniju, iako se meni do poduzetnije, ja sam imala taj rast. Međutim, imala sam rast i financijski, smanjio se meni broj sati radnih, međutim, moje mentalno, ja kako sam se osjećala mentalno, ja možda tog momenta nisam radila, ali sam ja mentalno bila u poslu, što je mene umaralo. Ja možda tog momenta nisam sjedila za laptopom i pisala s klijentima, ali sam ja mentalno bila u tome, ja bi se osjećala kao neka isječena krpa. I to mi se dešavalo zaista, ne znam, prošle godine, ja se vatam za prošlu godinu, ali to mi je bila nekako ta godina preokreta. Početak godine, super, kako je rasto posao, ta tenzija u mojoj glavi se baš povećavala. Tako da to jeste bilo da sam imala rast. Međutim, kad sam, moram da kažem isto, kad sam se okružila i ženama iz tvoje grupe, to nikako ne smijem da zaboravim, s tim ženama iz tvoje grupe kad sam se okružila, meni su se samo krenula ovako otvarati neka nova vrata i neke nove spoznaje gdje sam uvidjela šta sve postoji, jel? Što mi je baš olakšalo i tvoj primjer. Onda sam se ovako pitala, ok, sjetim se uvijek 80-20. I onda se, ok, Barbara, čega 20% trebaš da napraviš sada? To mi uvijek zvoni u glavi. Onda sam skontala koliko zapravo još stvari radim bespotrebno za kao neke rezultate koje ću da imam, a uopće mi ne donose rezultat. Tako da sada mogu da kažem, sada uz tebe sam naučila to da zaista zapitam sebe šta će mi donijeti rezultat.
Da li će mi donijeti rezultat to što, ne znam, kad nemam energije, razmišljam šta da objavim ili da prepoznam kad nemam energije, pa da onda tad ništa radi ne radi, nego sljedeći dan kad budem bila bolje energije, da onda nešto stvaram. Tako da, a sad mi se naravno desio još veći rast poslije poduzetnije što se i financija tiče, ali moram da kažem da puno manje radim. Mnogo hvala, jer zato što puno manje radim imam me više za moje klijente i to mi je nekako što se posla tiče puno vrijednije ovoga. Naravno imam me više i za muža i za sina. A i za mene samo, jel, upravo sam došla s treninga, imam svoje jutro, svoje treninge, tako da, Bogu hvala, sve je sada super, ali odavde sve kreće. I zapravo nekad je i teško i prenijeti i objasniti kako se ta promjena dogodila, jer je to paralelno promjena mindseta i promjena vještine. Jer džabe da ja znam šta da radim ako me sabotira mozak, ali džabe i ja imam dobar mindset ako ne znam šta da radim. Tako da je nekako ta kombinacija, spoj koji je nekad zaista teško i prenijeti i objasniti. Nešto što si vrlo važno rekla i moram se kratko vratiti na to, a to je ovaj dio kako je zapravo razlika između rasta prije i rasta sad u tome što je prije rast značio puno više brige, puno više mentalne okupiranosti poslom, to da što si više ovih klijenata imala, financije zarađivala i tako dalje, to je zapravo tvoja opterećenost bila sve veća. Dok s druge strane kad si primijenila stvari koje učimo u programu poduzetnje, onda si odjednom je taj rast bio balansiran u smislu da šta više zarađuješ, tvoj mentalni kapacitet je isti. Nisi više opterećena poslom zato što zarađuješ više. Mislim da je to jako važno da ostane nekako kao poruka ljudima, zato što znam koliki se boje tog skaliranja. Znam koliko puta me ljudi napišu tipa, jednom ću se pridružiti programu, ali sad ne mogu, moram se odmoriti, odmaknuti od svega, jednostavno ne mogu si sad, nemam sad kapaciteta za skaliranje. Ali zapravo, ako malo pogledamo šta skaliranje znači da ti sebi pojednostaviš posao, rasteretiš se, a postižeš više rezultata. Znači, ako si umorna, onda je vrijeme sad. Onda nije vrijeme za 6 mjeseci. I to je zapravo neka, ta ideja za 6 mjeseci će biti lakše. Pogledaj prethodnih 6 ili 12 mjeseci. Da li je trend da će biti lakše ili da ide sve teže? Jer mi smo stalno svjesni, ok, sad su te neke okolnosti koje su mi teške, pa kao kad to prođe, bit će lakše. A potpuno zaboravimo da će život donijeti 101 novi izazov, neku novu okolnost i tako dalje. Ok, žene, podijelile ste jako puno... Da se nadovežem, izvini. Samo to što si rekla, moram da kažem, što ljudi kažu, ja ću za 5 mjeseci, ja ću za 6 mjeseci, to mi je baš bitno da kažem i prekinula sam te, izvini, molim te, a nećeš ti zamjeriti. Ja nekako zaista vjerujem da ako mi nije dobro, ja nisam čekala da meni, ne znam, da se ja razbolim pa da se ja javim tebi. Ja nisam čekala da meni moje to mentalno, kad nisam bila dobra, da mi traje, 3 mjeseca. Ja sam se momentalno tebi javila. Meni je prioritet da se ja dobro osjećam. Ja ako se ne osjećam sad dobro, ako mi sad stanje nije dobro, pa što da ja gubim 6 mjeseci svog života pa da ulazim onda u program? Ako i nemam tih 4.000 eura za taj tvoj program, pa ja ću da ih rodim, jer znam da ću se osjećati dobro. Jer to ono što ljudi kao zaboravljaju, ali čoveče, ja vi kažem, ako ti je ostalo još 6 mjeseci života, ili želiš da ih potračiš da ti loše, ne želiš da ih potračiš, znači ne čekati da dođe ovo, da dođe ono, sad radi. I kad kažem kao sad je najbolji trenutak, to mi tak nekad ide na živce, jer to sad svi govore, kao sad je najbolji trenutak, sad. Ali stvarno je, šta čekaš, da ti život prođe, pa kao onda ću da upišem. Sad upiši, pa da ti bude tih 6 mjeseci top. I ne znam šta ljudi očekuju od tih programa, šta će se dogoditi. Baš bi bilo dobro da se ljudi definiraju šta ja očekujem da će se meni dogoditi ako ja uđem u tu poduzetniju. Šta ja očekujem da se definiraju taj njihov uspjeh koji planiraju da dožive, pa da onda vide da li se isplati ili ne. Tako da, što se tiče toga čekanja, zaista je bitno da u životu inače brzo reagujemo, jer ako čekamo, samo će mi život biti lošiji, meni je prioritet da se ja dobro osjećam, točka. Tako je. I moram tu reći koliko zapravo
kad čitam prijavnice zašto poduzetnice ulaze u program, onda tu bude trebam strategiju, ne znam di udaram, baš puno ljudi to napiše što si ti imala, kao treba mi nekakav fokus, jasnoća, treba mi nekakav plan, predvidljivost, hoću više zarađivati, hoću bolje prodavati, hoću tu taj neki balans prirodno, ali zapravo na kraju programa, koliko god postigli sve to, uvijek je ono što najviše ističu, nisam se morala umanjivati u ovoj zajednici, osjećala sam se dobro, puno se osjećam mirnije, ispunjenije, prisutnije, zadovoljnije u danu. Dakle, koje god ciljeve da u poduzetništvu imamo, zapravo ono što je nama važno da se osjećamo dobro. I koji god cilj bilo ko postavio, zapravo ga postavlja zato što vjeruje da će se s tim osjećati bolje, mirnije, zadovoljnije i tako dalje. Tako da je jako važno da znamo šta želimo i zašto to želimo i kako ćemo onda do toga i doći. Pričale smo jako puno, svašta nešto smo rekle. Voljela bih da zapravo za kraj podijelite nešto što vi smatrate da je važno. Bilo da prenesete neku lekciju koja vama bila značajna, bilo da zapravo prenesete neku poruku koju bi vi voljele da ste imale prije 6 mjeseci. Bilo da zapravo kažete tu razliku, šta je to što ste vi očekivale od ove suradnje, šta je to što ste zapravo dobile, znači da nekako podijelite tu neku inside informaciju koja bi možda vama bila značajna prije 6 mjeseci. Možda prvo Ana. Pa ovako, ja sam bila prvo jako skeptična oko grupnog programa jer kad sam uopće gledala to me jako odbijalo. Mislila sam, ok, treba mi nešto takvo za start, ali zapravo nisam bila sigurna, možda bi bilo bolje da radim godinu dana pa da imam neko iskustvo i da dođem onda u tu grupu. Jer mislila sam, ja sam tek bila otvorila, to je dala otkaz, počela raditi za sebe, šta ću ja tamo u toj grupi. Na kraju mislim da sam preskočila par stepenica jer sam bila u toj grupi i da bi možda danas na ovom mjestu bila, na kojem sam danas bi bila možda za nekih 2-3 godine, da me grupa užasno podržala, da sam čula s čim se uopće susreću druge polaznice jer imaju neke probleme koje bi ja možda imala za par godina i vjerojatno bi se izgubila u njima. Tako da imam osjećaj da sam pročitala sve nešto što me čeka i znam kako ću sad s tim, tako da i bila bi radije platila možda i više pa da radimo 1 na 1 pa da ti kao, ali ja nikad ne bi došla do nekih uvjerenja, do nekih problema koje su dijelile druge cure, a sad znam da je sve to moguće da me možda i čeka, ali nisam uopće nesigurna oko toga u svom poslovanju i mislim da sam za sad postavila sve na jako čvrste temelje i to mi je najvažnije od svega. Hvala ti puno, Ana. Baš ti hvala na ovom. Mislim da je toliko često... Hvala tebi. Da, toliko je česti taj strah, mislim, zapravo hvala zajednici, zato što je toliko česti taj strah da li ću se ja u grupi izgubiti, da li će moje potrebe biti viđene, da li ću imati vremena da postavim dovoljno pitanja, da li će mi tuđa pitanja uzimati vrijeme ili koristiti. I zapravo, ja uvijek kažem ljudima, jednostavno je grupa na način na koji je ovdje posložena tako da mora podržavati tvoj rast. Znači nema dalje, jednostavno kad grupa ide naprijed, ti ideš s grupom. Nema opcije da ti ostaneš iza grupe. Barbara, tvoja neka poruka? Pa, ja bih, poruka budućim poduzetnijama, je li? Ne mora biti poduzetnijama, važno je da, bez obzira da li će neko učiti na ko zna koji način, ali netko tko danas ima sva ona uvjerenja koja si ti nekad imala, da veći rast znači odricanje od privatnog, da je nemoguće živjeti balans, a ostvarivati velike ciljeve, da moramo birati između majčinstva i poduzetništva, između privatnih prioriteta i velikih ambicija i ciljeva. Znači, u tom nekom smislu danas kad imaš iskustvo koje imaš i koje nosiš sa sobom, koja je tvoja poruka toj osobi? Pa ja bih, ja inače to svima govorim, samo slušaj to što ti tvoja duša govori i ja se uvijek kladim da svi mi znamo itekako dobro što želimo, itekako dobro, samo što nismo utišali svoje misli i nismo zašli u sebe, ali sam sigurna da svako zna što želi i da nauče da
da se utišaju i da se usude da prate taj svoj zov duše, bez obzira što misle da je to neka budalaština, da je to nešto što može i ne vrijedi, da samo slušaju, da će tada imati najbolji rezultat. A što se tiče, moram da kažem, jer znam da će mnogo njih ući u poduzetniju nakon ovog našeg podcasta, apsolutno sam sigurna i ja im želim od srca da uđu. Ja bih samo rekla, Saro, da svako ko uđe, to su naše sad buduće kolegice. Kolegice polaznice, da. Da, svako ko uđe da bude samostalan i da ne čeka da neko tamo drugi nešto i da ne očekuje apsolutno ništa, nego da s onom informacijom koju dobije, da ju pokuša primijeniti bez toga da čeka da mu se Sara javi ili neko drugi, da pokuša da primijeni tu informaciju, jer samo kad primjeriš tu informaciju možda dobiješ znanje, do tada imaš samo informacija, samo slušanje lekcija ne rješava problem, jer da je tako svi bi imali riješene sve žive probleme. Ja bi zaista svima koji uđu u bilo kakve programe uvijek preporučila samo to: budite samostalni, ne čekajte tog drugoga da vam nešto kaže, usmjeri, probaj ti sama, pa onda s tim što si probala dođi, javi se toj Sari ili bilo kome drugome, jer tek kad si samostalan, tad stičeš najveće samopouzdanje, a bez samopouzdanja je baš teško da se uspije u poduzetništvu, to sam uvjerena 100%. Hvala ti puno na ovome i zapravo mi je sjajan spoj između ovog sa čime ste jedna i druga zatvorile. Dakle, da, okruženje i zajednica koji će te podržavati, koji će dijeliti s tobom ideje i šta je sve moguće i svoje primjere i tako dalje je važno, ali s druge strane je samostalnost u cijelom tom procesu izrazito važna. Dakle, ne na način da si osloniš na grupu pa evo nek me grupa vodi, nego ok, ja idem ovdje iz osobne odgovornosti, ovo je moj posao, moje poslovanje, a ako ti daješ 100% sebe, onda će mentor i grupa dati 200% da te u tome podrže. Žene, hvala vam. Aha, reci. Mogu samo još ovo nešto, pošto da će ima vremena, ko nema će poslušati kasnije, tako da samo još, evo minutu samo, pošto možda i uđu neki koji su moje kolege i koji rade slične poslove kao ja, i koji vode druge grupe. Ono što je uvijek moj savjet i mojim klijentima, nemojte se okruživati samo jednom grupom i ne okružujte se samo klijentima, jer kad ti imaš klijente u programu s kojima radiš, ti uvijek daješ, ti si taj koji daje to znanje. Tako je moćno kad okružiš još drugom grupom od koje ti možeš da crpiš znanje, tako da ne mislimo da smo u dobrom okruženju ako imamo dobre klijente, apsolutno ne smatram da su klijenti loši, ali ti ćeš još više da rasteš i da služiš klijentima ako se okružiš novom, još većom, još uspješnijom grupom. Hvala. I najbolji zubar treba svog zubara, ali zaista je tako, jer jednostavno ti svojim klijentima daješ, ali trebaš se i ti negdje i nahraniti i inspirirati i učiti, širiti vidike da bi zapravo njima mogla postavljati nove nekakve standarde i kriterije. Hvala vam puno na svojim primjerima, hvala vam puno na iskrenosti i otvorenosti. Stvarno ste onako baš otvoreno podijelile svoje nesavršene okolnosti i priče od kojih ste krenule i koje i dalje razvijate. Ovi primjeri, prihodi su mi bili 300 eura, beba mala, ja sam otišla u Ameriku i shvatila da želim zapravo tu slobodu. Znači, to su zaista neki onako iskreni primjeri koji pokazuju da žene koje ostvaruju velike ciljeve i žive svoje snove su žene kao i sve ostale koje jednostavno imaju ambiciju, imaju misiju koja je dovoljno velika da ih vodi unatoč svim okolnostima i motivira da pređu sve prepreke. Hvala vam puno još jednom na dijeljenju, hvala i svima koji su slušali i čujemo se u sljedećoj epizodi.